Heo tua mau whamaro ke whiona, koe ke mau e whainga mahari e monua taimi. Ke whaine hino e ki mau tole anga whai o e lotu, e mea ke mau tui ki hei mea ke mau ui aki, me he tohi tapu. Koe whora mo ui a he a whiona, e Sisu Christ ku mau wha mo ui. Amen. Koe kore ke uwhanga i benga i tala whatapu tō pe, whakaipa me wharen ke tā mau maafupalu whakata tau. Rokala maha whi hoa koen mo e kāinga lotu tohi tapu. Pea ko te taere rei ki mo tolko tau peho eik me kāinga. Tau whawhelongo aki e he programa koe ni. Pea ku whakatawange ku toka maari e tapu katoa peho mo ui mo mea mea. Keke. Tau lere mani hongo programa e ua na tau toka ngai ki he Ngaahi o wau koe o e toe haere mai eik ko Sisu Christ. Pea koe ahoni. Ko whaam ki utala noa atu ki he Ngaahi mea mahu inga kou toi ke hoko. Ai whakena tau pehe i he tau program whaosi. O kurahe ngai mea ko osi hoko ia. Ai koe hango ngai tau me ngai mea pehe. No tamai Sisu whema peke o te tau whakahaas ki tau tau. Koe taha ngai mea ia ko whakaukau e kakai toko e toki hoko. A mui kau taramai koe tau ko osi hoko i taimin. Koe pēr koe pūre koe haere mai koe Sisu o pūre tau e awhi. Ko si hoko e tai min koe hui he ko Sisu e ko si haere hake o awhio me tō matau e tamai. Pea ne whorofora mai koe ne pūre hia ka rewa ko tuku hono Ngaahi whiri kono tuunga wae. E koe me koe ke pēhe koe e toki toi hauia pea toki whai pūre tau e awhi. E tau e awhi ia he tāno e toi whakaha koe tāna whakatātā pēo e taimi koe ni taulotonga iai. Koe ko pati tau lau whakarelei, toi whakaha maino piti pē me ai, pōpō pēke me koe ni tānoa ki ai a pita mo ki nau tole ka wako koe nei hoko koe a Pentekosi. Koe whakailonga a Pentekosi, koe ring me lau mare si ko haarea ka Sisu a whio he taloni o te evita, koe taloni a pureanga tae ngata. Pete ne hau, kai ua ke ne hanga whakaau ha whiri whakamui, ko mate, talanoa paola koe rakurin tō vai tāni makaike. Aia ko si hoko e pure Sisu Christ, ko tonga lere tai min, ko ia ia pure fu universe koe ni. Ko mea no hoko ko whamke whamahino, pa ko whamke ki whaiki, ke koe kakai unau tui na tō kua, ko mea ne tō ki hoko amui, e fu whakamamahi, pe e ni ia, e tō ki hoko amui, kau tala mai tō i tau, tala mai pe Sisu ke te tau tau, ko e fu whakamamahi, ko mea ko tonga hoko e tai mini pe, ko tonga koe ni haere ka Sisu o pure, e pure anga, ai ko kamata e pure anga e o toa kau te kai ke whakakato, whakau fūri. E ko kamata e ko haere ka Sisu o pure he universi koe. Kaike, ko e fūwhaka mamahi ko pēka kai toko ni toko e haere ma Sisu ia pēa hau ia ave toko e kau Kristiane, nau alu nau tolu he punakaki kai tōngo hoko e tau e fitu, e tau whamamahi, ngai mea koe ke tau lau tolu whapapau, ngai mea koe me toi tapu. Koe ke mao me roi tapu e tau e fitu whamamahi. Tana mea paulo e te tau tolu mo Sisu, koe whamamahi uro tonga whekuki mo ki tau tolu. Bo whamamahi whamamahi no mea koe ia. Ai o hoko e fu whamamahi. Koe heke tau tolu hoko koe mea tolu koe toi ke hoko. Ai koe matiu vai wa whaave si hiwa. Tana mea Sisu e te tau tolu. Tani koe tuan ki tau tolu ke whamamahi. Pete nau tāmate i mo tolu, pete mo vehi ene kina ka kai ke koe mea hingoa oku. Ai mea uro tonga hoko pe taimi. Whakahawa he ua ve songa furu, ai o si whamahina e Sisu ai, ki he ki kai ngā lotu koe no si mana. Tūnuku mai ke teki nau tōre whamamahi. Lai, ai e riho mo ni he te wolo ke prisione, mo ai ahi, mo ua mamahi o a honga furu. Ai, ne ongo ki a honga furu, ka koe ngā whoko whakatala whakatātā ia, oe, ki mamahi koe ni o te tau mo ua, e whuno nope. E tau mkai kia nai, koe tānoa e koe a toi tapu ke tau mua mai koe ko furu hange pēr a pēr honga furu. O koe ke pēr ke alo tai ngata, whangata ngata mā pēr tau ngai mamai koe hui. E awe tau tore he eki tau pekia, o tau tatari ke heki. Eia koe mea kua kurotonga whamamahi, e sias koe no simana, e nasi hoko pēr i he senduri uwaki. Ko sioni wata nowe stolu tolu, whorofora Sisu ke hene kaua koe ngai men ko tala te kumau tolu koe hui. Ke mō mawe e tau hawhi maari, i mamani o kumau mau whakamamahi. I mamani te mō mau whakamamahi, ko manaki e ki e taurotonga mo ua mamahi, me koe ngai
tala kone ngai ko speri whakatu umari tala mai ko pate ke tui ke eki ka te ke toe puke koe tu umari me koe loi koe ngai ko speri loi a koe parofita loi koe nuhau ke toha ki ki tau tolu ke tau he me moni koe koe tau moi koe tai meni koe fu whamamahi lahi noro tonga mo uai e tala mai Sisu i mamani mo ma whamamahi ka mulo to toa pe he ko wikuna e a mama tū ni wata anō e sto tō. Na tau lawe ko siga te whawhambege te o mai ngāi vai tā whāwe si ua ua. Whanonga koe a paula mo pāne pasa raki whanonga whamisnare. Na whoki mea pou e loto koe siga kaina na wosi tui ki he lotu he taim koe na tokoni ki nau tau tala mai. Ke nau nofo mau he lotu ona pehe whoki. Koe tau hu ke pure angai o tua kua pau ke tau fau. He Ngaahi, mamahi lahi. Aia, koe fu mamahi lahi ni utaro tonga mo ua dai mini koe te tau fōu ke pure angai o toa. Koe meu tala mai dai tato. Mā ke vai hango fulu ve stolu noa. E ke koe pita koe ka Sisu. Wa harewe me te nau maa e ki nau tolu. Koe ko nau tuku e nau ngai mea ngā ngō e anga me whare me whamiri ka na mui mui ke te ia. Pea whore Sisu. Te mo maa e nofu ko e ni. Mama ko e ni. O lo te au ha ngai whare, ngai to oua, ngai to whawhini. Ngai whae, whanau, me ngai toka ngōe, whanonga whi me koni, o pe, me ngahi whakatanga, pe he mama ka hau, koe mo ui tangata, te tau amanaki mamahi, i he mo ui koe ni, tau whekuki me ngai whakatanga, tau whekuki me ngai mamahi, ngai mahaki, pe te tau mate ki tau toi mama koe ni, koe mama ni, tau maa mo ui tangata, koe loi ni koe spiri whakatu umari, na tau mai no tō koe tau mo ui, le rei taha e mauhe, our best life now, but it's not. Okay, tonu ke maa tau mo ui rei taha, toke tau mo ui, le rei taha toke mauhe ka hawe mo ui taingata koe paramis mai, e ko Sisu Christ, he tau tonga mo ua, mamahi ki tau toro tonga, taimini ngai whakatanga, ke koe tau tu, i e whorofora ai o tō, koloma vai valu, vis taha valu, seu ke te pehe, koe Ngaahi mamahi o e taimini. O manake apostolo tau tonga mo ua mamahi, kau kristiani ko tau peku nau mo ua mamahi, ni tala mai vai nima, vesi tolu ke nima, tau viki, i tau Ngaahi mamahi, he tu poe kātaki, tu poe whakatua merie, tau ilo whakatua merie koe, koe kakato lau whanoa, koe hui he uriring mai ofai o tua ke te tau tō ke no lau maari. Oku seu ke te pego Ngaahi mamahi e taimini, oku i kai ke kākunga ke whakatatau me langi, kueni ke whakai amai o ai e te tau tō. Mau inga, but rakipita whairaki vesi o no, aia o mou haka i langi tau, neongo ku whainai i e taimini o ka bau nei kai ara taofi, ho mou whakamamahi, fu no, ana tau rai nei ki, saso si mana, a honga fulu, whakamamahi, fu no pe. Tawai Paula e wakulinto vai whawe, stai whitu ki te tatu reo ko mau mamahi, maani momore. Si koe hanga tau so mon, me tau fōu he ngai mamahi lahi, ka koe ki mamahi koe ni, au pe honga fu, mamahi maa whakatangata, he kune whakatuk ma tau toro halangi mamafa mo tai ngata, koe mea fungani ange, ai mau inga ki tau ilo, tau rotonga mo ua mamahi a honi, koe wei, koe ko sperio e ko Sisu Christ ko tau tuku ai, tau mai e ko Sisu Christ e whi e nekina ki tau tope tāmate e ki tau tuku, kaike, koe mea e ku rotonga hoko pe tai mini he koe su, pūrea e ko Sisu Christ mo ua mahi no kakai. Koe ngai mea ni ko toe ke hoko. Ua ki, e bau ke maranga ake o ngongole rei ke preanko tope. Ai ku matiu wahe wa whae ve sta wha. Pea oua ke whanongonong ki maaman ka toe o ngongole rei koe ni o pureanga. Ke aia whakamatala ke ngai kakai ko tope pe toki hoko ai ngata anga. Rotone tau eiki. Sio, ku pau ke whanongonong ki maaman ka toe o ngongole rei koe ni o pureanga. Pea koe lolo ange o toloi koe eiki e ne toe hau manu tau ilo toloi ne toe hau e wapita vai tolu me siwa me hongo fu koe ke tau mak whainga maari ki whato malai koe lolo ange ne toloi koe whainga maari ange ki mafola e koe sipa koe ahoni o mafola ke rei ko toa pe koe whemau whapapau mo ui e tau tolu koe aini tau pe ulau e kai lotu ki tau tolu koe hi ne loe ke tau mokau te tono mak o e pare koe ni palomes mai te tato. Kaike, ko mea kau tala Sisu pau ke ave o ngorei mamani ne tala e matiu vai o waru tahi wake o noa e whekau lahi. Mo o Ngaahi ka ngai ko toa pego ka wako, baptaisu ki nau tolo, wafa tamai, ma aro, ma lau mare maani oni, a koe i nau toke tauhe mea ko toa pego, tutu ni atu pa koeni, o koe e te kumau tolo e au, i e ngai aho ko toa pego, o au ke ngatanga mamani, aia,
e toki o sipi ona malanga i mono ngai kai ko tau pega ka wako baptize ki na to i wafa Sisu tamai me alo me lau mare maani ni e toki o sipi i ngata anga mamani ai ko ne foloange Toefoki mai eki koe whainga maria nge ke mafola gospel. Koe rei no pe toko koe ko mafola he TV, maa pe no kau pe ai whainga maria e TV, kau keifia maa pe ke alo e fola ki mamani, heu te kai ke haere mai eki. Mahina kun te ke haere mai eki, keifia maa pe ke whakamafola ai gospel. Ia nge pe kone tana koe ngā wairua ki ves valu ka te mou maa pe ha maa lohi. O ka hifo ai lau mare maa ni ke te kmauto. Pe te mohoko, kau whakamooni, o i kai Jerusalem pe kai siutea kātou ma Samaria io. O au ke ngataanga mamani. Aku mau inga bita ke tala ko ia. Ko pau ke e i whakalau maari e ia ke whai aki. Ai marangai o e kosperi ke ngai whetu toa pe. Mea pango. A hau ni ko se ke kakai alo ko e whekau mana o ngai maari. Ko asu ngai mitia whakasosiare ke a whini mātua alo to whare lotu rongo whai sakaramenti o mai e kaki. Mai ina ke te awe ko i ke ha lau maari maani, teke kake maa lau maari maani, ni e mo ui e kakai e si, ka mai koe, maari e whai whekau, mana i ene mena e whai, kake, pe koe hae mo onio e mea, koe hoko koe ngai mea pehe whetā aki, mo e ke, koe fua i o e kakano, koe whawhe lau hi, koe lau koe i, ka pau koe mea whai he maari e whai whekau, so mai no he koe tala koe ni, koe whai maa uia, ko mea tuai ha e ko Sisu kai si uwhe maa ke ringa la mai te tau tolu ko tau wō. Ko tau ngai whamiri. Ke tau maa e iwi ko ia. Ko e keo te tau pito tala ko speri, ka tau mo ui ki tau tolu ko speri ko ia. E mone la bau, nei longa tau tolu tala ke kai pe whakata au ngai ki tau tolu ia. Tau mai paro ko te tuki matangi pe. Ko e keo lere noa ia pe o lere hamumu ko hangau. Toke i au, ai mau inga, pero ngai la mare ni tau mo ui, ke ne hanga ta ofi ki tau tolu a ke krese atua, ke rere i koe ka lawa ke mafola, mo ilo ko mena hako koe, mafola la mare ai kosperi, Jerusalem, ta mai ko ako ne tamate e koe Steveni, urak maata ka isis, na mafola, na aluga kai lotu e whakatanga koe, na hako e whai koe Saula, ke Saula e koe Paula, na aloe ka kai lotu e whamafola e lotu e ngai whetu ke o alu ki Samaria, o alu ai pe alu ma Paula, Damaskusi, pe whoke a Paula ki tāsusi o na whai pe a whoki mai, pe a nao mo pane pasa. I raki whanonga whamisnari. Kake, o wawega Paula, o e loma wahen tahani mawe zua wha, kone tohen koe ki loma, pa ko tui kone tohe ki loma, kone teu e siasi, e ne te kai fo ke ahia ke siasi loma, ka kone teu e siasi, ke nau tokoni ke te ke mahu inga no ave kosperi ki mama. Uni wha matala kosperi, mo anga tau mo ue kosperi, ko toki tohi maari e mo ne tohi loma, no wha matala mahi no obito ai kosperi ko tau mo ue, ko ka tau ngā ue, ko mea pe kufuaki mai, ma upe ko heko tau tui, ko ka mea ia tau tolu, ko mai e tui a koe mea eko Sisu Christ, ko mea ofa e o tuha ne o mai, ke te tau tolu, ko ke lava e lao ia ke whamui rau toko tohi maari a pito. Aku ne hanga e hene whakamatala e kosperi, o teu ai kai ngalotu loma, ko eke ne taranga te ngatolu, o ku teu e ne alu atu. Ko ne tu koe ni, e alu ki Jerusalema o ave mea ofa koe na tānake ngai saskau sintaire, ke tokone ke si kau masiva koe o siasi. Mu mefo koe ongo te fito i ngā ue pe a siasi Jerusalema, te fito i ngā ue pe a siasi whaka apostolo, ua pe, koe tuwhai wholofola, mo tuwha tokoni ke kau masiva. Tau te whido ke kau masiva siasi, mo kau masiva ke. Koe koe mene alapa alewa, ave koe koe ne tohi koe ni lo mau ne whamatala e kosperi pantalang, ko alwe ni Jerusalema, pa te ufoma alakitaki mau tolu. Koe hui, heu kai ke tohe haku wheitu o ngai potu koe ni. Ai pu ose ngai wheitu e koe ne marangai kosperi ngai wheitu koe ni. E sia minu, e wheso mo whefo, alu i karisi mo whefo. Ko matane ke sio whakalaka tue i Europe ki sepeni. Ai koe ni tāno e koe loma vai tāni ma vesu o wha. Ko lahi tau mo e ku hori ke ai ke te mo tolu e whai ho aku whanonga ki sepeni. Aia, koe whakakau Paula. Ko pau ke whamafola ko speria ke awe ngat pe loma we ka kai na pe to ko ne awe ko speri ko ki loma to nga we to ko he ko ngata anga to nga we ku loma pa ko ne awe ko speri ngata anga mama ni ka ta mai paula ia loma
Hene toi koe ki loma. Kei sio ia ke whamafola ke alu ki se peni mai. Aia kono mo ni fuka ke whakakoa paula. Koe tau whamafola koe kosperi. Pau tau whawave iai. Ai hoko mai ai eiki. Ua di mote vai whaves fitu. Ai o ngata beho no ave kosperi ki tua geho ave ki maamani ki se peni mo iri kumi mo fefu ngai fitu ne ala paula ngai whamistari. Ia ne toi kaka timo te ne tanga malanga ke folofola. Whaafai whainga maari, mai ka whainga maari, whaka ilo hala waloki engi na ke anga ka take au pitu. Pea aki e whaai ngā ako ke heko e heko tu unuku mai koe ntano ke vesu uraki ua timotu hai wha. Tu unuku mai ai whaka mau. Tu unuku mai ai eiko Sisu Kraisi ke hau mai pure anga, mono pure anga. Wene ke ne whaka mau ai mo ui mo e mate pe koe mau inga ke te tau tolu ke malanga ki ai whulofra aia. Koe kawai me proklama koe ni. Koe malanga ke ne whulofra whainga maari, ka whainga maari, whakailohara, ka whakawhetai ki o tua, ne o mai ai whainga funga waka koe, buka whainga funga Stacy koe, tau rau buka funga Stacy, buka whainga tuunga malanga koe, ne tau tua tua whainga malanga, ai o kawai mo YouTube, mo ngai mea ka koko pau, koe tala eka Sisu, koe ngai mea kutoi ke hoku pau, ke malanga ke ngongo le rei ke purang ko tope, pe tok hoko mai, ai eiko Sisu Kraisi, ai e ke tau puna kaki o alu, tau nofo i mo eiki mau ai pe, ai Uke ni una pero tu ko sia ka kono ko te kai ko ke haere mai ai eki. Mai no le vai ke to e be ke ngata be ne mafora ki mani kai mafora mai ke te tau tolu ko ni ku nofo. O lau he kono mo ni ku pate mo se ke eso ke ngai fono ko na lau ko ngai fono na o mai lo tu ko e ngo Britania. He au pito sia si Britania. Ko tari ka piso pe ia Inglani mo na tolu metatisi na tari na tolu ahoni. Ai whaaso to mai urunganga te whakatoi tapu ko ia pe mai malanga me piso pe kau whiwhini ngai mea te whakatoi tapu ai mahina pe te tau toru ia o whie mau ia ke kei malanga ai wholofola hai ku he kakai kai koe nau he koe kakai koe mea hono ua ko whamanat mai paula ke te tau toru kua pau ke hoko mea koe e ia e fu whakaholo mui ai koe ni ngai fu whakaholo mui lahi au bit me tu ai koe hinga whakaholo mui koe holo mui ai kakai koe na nau osi tui ke eki, me he tui ke eki. Ua te sorona ka wahe ua ai baka vestolu, ke oua na whakahekea ki motolu, i ha toko taha, i ha anga e taha. He oua bea ke motua hoko, ai fu whakaholo mui. Pea moe whakapū mai tangata ko maraki lao, ai te tau toksio ki ai, koe mea hono tolu ia koe ko pau ke hoko. Ko pau ke motua hoko e fu whakaholo mui. Aia koe whakahara mui koe ni, o ku monbe, ku lawe au ke whaaso toma hao tau konga. Ka koe mene ne au si hoko pe konga ko Paulo, o sanga e Paulo tala mai ke te tau tolu, une whamaini koe konga amu, e koe konga e koe ntau ia, koe konga whakamui ntau ia, aini ku tau tono. Kau tala mai, e Paulo rakti mo te vai whaave suraki, ka whorofora whakapatonu mai e lau maari e ope he. E hiki hani I me to tonu e lotu, e ngai konga amui, he nau nofu ke ngai whaahike whakahala, ma ngai toka te rini e kau te volo. Ai, mai nau pita peia, koe konga amui, te nau hiki me he totonu e lotu, o nau nofu ke ngai whaahi ke whakahala, ma ngai toka te rini e kau te volo. Ai, koe ngai mea kou nau whalau e Paula e te tūkuan koe ni, o ku kawai e taofi ngai mea kai ni me tau kai, ai koe taofi puaka, koe taofi inu ngai inu ti mo inu kofi ngai me be un tafe ngai mea kai ngai me be ko nga vo ke tamai kos ngai e ki o whakaata ma de me e tano ko ki hawa ka mea ko me ko whare si me tange i ko mo ilo ko ke ure tangata me alu me tu ake ki ai ko ke ure to mea kai mo me inu ko ki loto uri tau toi mea korake me lo. Ai ko ngai toka teni whate volo ka taawhi ai maari, tahe ngai toka teni whate volo, ta nokia Paula hain, rakti mo te vai wha. Ai e hu whakaro mui, os kamata pia kuonga ko Paula, kuonga sinturi uraki, ko wati mo te vai tolu, uraki mo e ua ka koeni. Ai mea ke kisinaki ilo ke ai ka hakosia, kuonga whakamui e ngai taimi whai ngā tae kono ka kai te nau ofa ke te nau tolu pe, ofa ke paanga, fie lahi, anga tae toka, lea fie o tua, taranga ta ke mātua, kau tae haunga, kau wanga tae molu maro, patanga lewe Paula ka timote, whai e hiwe me ka kai be, nau mae nau tolu ia ai, fōtunga I tu ai lotu. Kau kei nau maa nau toi mālohi ai lotu koe riri mo ui.
ua Timote vai wha ves tolu mo e wha. Ko hei whai pe hoko ha kuonga ai hei kai te nau ka taki e to ka te rin hao waga te nau fotu niu hanau ka wako naki. O whai atau ke ngai hori anau tolu he veri o nau te ringa. Pe te nau rei o nau te ringa me mo o nika nau Toefoki ke ngai tala tupu. Ai ko mea tau sio ke hoko e aon le e he ka kai nau te ringa me mo o ni. Ai ko fu whakaholo mui. Ai ko weo tā noa ki ai. Ke o te tau pe o koen ulotonga hoko. Nea si hoko pe kei hoko pe ulotonga hoko pe. Ka uhinga mea koe ni kene whakatokanga ki tau tolu. Ke tau leo, molot, mo mateu teu. Ke hoko mai e ko Sisu kasi. Au koe te motu vai whaves tolu. Mateu vai ua whaves o fuke tawa koe taimi koe ia. E tū kia hatoko lahi. Pe te nau tawa ki whakailo ki nau tolu mo whewhehi anaki. Pe te lahi haka o parau whita loi e tupu haka. Pe te nau taki he hatoko lahi. Pe ka mea he ope e mau lao. E whakaau o mamoko ai ofa e tō lai. Whatokanga me te ke o tōre auni koe mau lao e nuhoku mau e lao e o tua koe ke whewhine mo e tangata. Ke mau e lao e o tua ki he nofo mari koe whewhine mo e tangata. Aia koe tangata mo e tangata, whewhine mo e tangata. E whakaau ke mamoko e ofa e tō lai. E hebe mo tō lai. Koe mōri e tui ke mo oni o toi tapu e tū kia tō lai. Koe mea mau inga tō e ai fu whakaholo mui. Aia na hoko besi nura pau kei hoko pe han pau tawhia nga asi he ahoni. E fu whakaholo mui koe ne whakasotoma. Aia koe ngai mea tau ilo. O tau nofo e kuonga koe, kuonga whakamui. Talu me he ula hoko mai e kusi Sisu Kraisi. Matiu hongo furu besi wataha e whakailo e tau kete hana te hina koe hi ke tā mate. Tā mai ne whai e lahi no whehia ne ki nai ki tau tōru e whakaholo mui kuna o whehia. Ke mo oni o tau rea aki. Tā mai whakatokanga Sisu koe matiu hai fitu kau profita loi te nau kofu hange ha sipi. Ka i loto koe whangau lofi whekai ki nau. Tō ulahe kau profita loi a anta tō kisio kia ko te peo mo whanau pe. I lahe kau profita loi. Ka koua ti mo te wahe ua ves tāhano ke tā fitu. Neo se pe mo kau taki. Oi mua ki sea si pe ure kia Paulo na nau taki he i kakai. Na nau holo mui mo ki nau tō a aiminia mo whairito. Se ke leo koe Paula koe ia ua Timote vai ua vestahano ke tawi ko ai minia mo whairi to koe o mea koe ia ne le e ia me mo o nia na pehe koe mea ke toi tū ko si hoko ai koe mea ka tau na hoko koe sias koe i Korinto Nara Korinto vai tahani mau tānoa Paula koe sias koe Efeso ne more e nau ofa nau hiki nau tō me nau laki ofa whahawai wā ia veswha ai e fu whakaholo mui pe hau kou pehe mahu inga ki tau ongo e fulai e hoko e whakaholo mui tau kua ngani matanga lahi au pita metotisi pa mo tau siasko i tonga stari kau taki e mea ke whakasoto mau ke kohanga harai ko te bene ke o mai ke siasi ke nau tari kon frinisi mea koen o ko stui ke kau taki kake koe fu whakaholo mui koe mea whakaholo ko pau ke hoko koe tangata ko malaki lao aia ko wate sonai ko vahe ua ves wha e whakapūma e tangata o malaki lao koe whanau tama a mala ko whakawhiri aia ilonga ha o tua, lau koe o tua pia mea kwhai kia e lotu tene whakawheka ke i haki kia io ne mātua ki huke potu tapu o tua ne nofwai o whakahahai koe ai koe o kau he kau whakafu toa kau whakafu pe koe tangata tene hau ia o pehe koe o tua koe sione vai tā whitu ves ta haua koe fu irea koe niko ngā koe malaki lao e whanau tama a mala o ku aia kia siutasi he lau ka Sisu koe ne lot whakataura e ki ko i kai more hanau taha ui ngani ke kau apostolo na ne ui ngata be i he hako o mala ai koe tangata koe fu irea ta tau e whai ke malaki lao ai koe kuhinga koe whai ngana tula hangai ko siutasi nofu ke eiki e Toefoki me eiki o ne hanga ia uki kaka i ke nau tui kia teia. E ke hua te sonai ka wahe ua vesi varu, koe no whakahaa mai koe tangata o mraki lao, e tā mate i he eiko Sisu a ke ne mana wahano fufu. Aia, koe hanga ua whakaukau ke peheni, koe ne asa ka pe mraki lao, mwe tā tangata koe o mraki lao, mwe tā mate i he koe ne haere mai eiki. Aia, e asi whakataha mai pe eiki e mwe tangata koe ia, o ne tā mate i tangata koe ia, ne whotu uia koe o tua. He kono mōni, utamai o so matala Paula ko kamata ke ngāo e be i via malaki lao he ahoni. Ai ngāo e me kuonga si turi ulaki o ke ahoni. He koe tangata koe au pe koe ai e whakakakatu e te ngai tala Daniela hanga Daniela wai fitu vesi ua nima tene whea ngahirea ke tau ke o tua tau potu tene whai ke whakaose kau tapua erioni ai tene whaka auha kakai
tapu ai ni ka kai ko tui ke ko si Christ ne riliu ngai taimi me ngai lao tani la vai valu ve su anima ko me ne ilo e tu mari e ka e ne fai ko ia te ne whakapupula no lo to te ne mau ha to lai ko na no ai tau se be a hori ai ko kuinga ke tau be ko maraki la de tau be talo ni hoko mea ko ni me ko ngai raksin to ka whakalala he mea a hon he kamata ke au bito mai de tau tolia a Toefoki e ka kai me he toi tapu me tui ke mea mo ni tanira vai tata vestoro no pe tene whakapupula mu whama o lunga i o tua ko toa i o na mo o tua ngai o tua e makehe atu ai mea tene lau ki ai pe tene tu maari e ka ua ke ka kato he o hau ai koe tangata koe ni koe ne hā mai koe mea mai ni ka tene hanga koe tangata a fungi tene hiki au pe he o tatau ia mai o tua makehe ia o whahua peke whenga whakaukau koe nei se ahoni na wafi ke whasoto ma ngai peke te au i o pe he na whakaukau toku makehe mea nau tui ke mea koe ene whotu he o tua ni toi tapu ene wholofola ke tau tui ke ai pe kura mari o ke tau tolu Paula be o te sonaika vai wa ves fitu na moen ana rawi nga o misterio malaki lao ai go me ko ta mai go ta to e sione reaction vai wa ves ta va ta mai ko ho fa muin be hangena mo fanongo tu nuku mai a fie kalaisi ai go antichrist fie kalaisi be fo ko hoko mai ni a fie kalaisi to lai ai o tau ilo me ai ko hoan hoa whakamuien. Ai ko skamata hoa whakamui pēr nau time pēr ka apostolo, ka o whia kalaisi, ai ka kai o na whawhepaki. So ke lauen koe ke whia kalaisi, vesi o action vai wa vesi o wa. E lau ngā loi ke toko tāko e ne whakakai o pehe. O i kai koe misaia a Sisu. Koe ni a whia kalaisi, aia, ne whakaikai e tamai mo alo. Ai ne tau pehe, koe moslemi, na whakaikai e misaia a Sisu. Koe mahamonga, una whakaikai e tamai moe alo. Kono ngai koe ke nau tala no tau tahape tamai moe alo moe lau mare mare tala no tau oku tolu e otua. Ai una whakaikai ai taha e tamai moe alo me lau mare mare ni. Ai koe ngai mea ko tau tāno koe ngai whakaholo mui lahi e kono rotonga ngāu e beo tau rotonga. Ai māmo ngai seoa witnessi me tatau he una whakaikai e misai a Sisu nau tui nau tolu e koe pe nau ko kehe nau fo ko alu ka to ka kai ki heri ka whakamui mea ko whenga whakakaukau pe correction vai whaves tolu reo ta mai te tau tolu i longa halau maari e wikai ke whamoni a Sisu o ku ikai mehe o tua e lau maari ko ia peka lau maari o e whia kalaisi ai ko mo whanongo o ku tuu no ku mai iyo na mo eni o ku mama e ngang pahai ko mea ia ta ko whia kalaisi e tā ko heu nau whakaikai nau tolu ai e ko Sisu ka so pe nau lau nau tau ki ai talawe nei ke so witnessi ne hau e nungu whai whekau po e kan ki ai pe na ilo te nau ki he van tamai nau koe ki na Fiona ki he van he koe ke alu e kai ki he van ko toko tākiru wha manu wha whepe e alu ki he van potang kama koe na ki tana kai aunga pe ki ai a Sisu kai ki pe na alu ki nau e koe ki na whia whanong ke mea koe kai ki ko ua sione vai raki ves fidu taha me whaka wa sione pe koe uhi ko iai e tō lahi whakahe ne alat ki māman e whainga wikai te nau whakamo on ke hau a Sisu Christ e kakano koe nia e whakahe me whia Christ ka inga tō lahi a bida ngai mea koe ngai lotu e tau sio ki ka kamata ke hau be mo iai ke rotorotonga koe ni me totisi e aoni tau wafe o tau hanga whakaikai e Sisu Christ na hau e kakano ai na hau tala mai ke whakatomala Toefoki tui ke e ko Sisu Christ e kai kamarewa ki whakausa rewa sione a wa sione vai fitu vesi walu ni pe mai mo tokang e te mo tolu ko heke o na more mo ngai mea na tupu e mau ngāwe tau mau e tau tolu whakamo ui he ngāwe ka apostolo tau tokang ki o na more tau ngai mea ko ia e fu whakaholo mui pa ngai mo pe mo e kau parofita loi mo e whia kalaisio humai ki mamani an ko ngai mea ko ni tau sio ke hao ni o ku whakaralahi e taki hei ki e kakai e whia kalaisi mo e tangata koe ne malaki lao o toe ke asimai ai koe ne asimai tangata o malaki lao mo e asimai Sisu Christ o whakapongi ki tau sio ui ka hau ki whakamahino bito e hoko whakataha pe ai punakaki mo e haere mai a e ko Sisu Christ e ki mau kore ke te koe whaino hino mo ki mau tolu
ke ngai mea koe ni, pere whawhi mari o mauloto, mau mamahi, koe tuke mafola ko speri o ki maamani ke tapa kotoa pe, pea ke haere mai mo ek Sisu, ke whai ho mau whakamo ui whakataha, mo kakai e Sisu Christ ko mau whamo ui.